Pozdrav! Slušanje o školi je često dosadno, nije nas zanimljivo i puno je tema koje nas se ne tiču. Sada imamo drugačiji pristup tome. Prije nekog godina zemljotres u Japanu je pomerio toliko zemljene mase prema centru da je od tada svaki dan kraći za 1,8 mikrosekundi. Pitanja koja nikad ne biste postavili. Zanimljivosti. Ali koji je bolje ogledalo? Nauka. Sva bića koja imaju nos, imaju male pore, receptore, nakon spužve koji upijaju mirise. To nam daje mogućnost da ih osjetimo. Puno stvari mi ne možemo razumjeti, bar ne sa današnjom tehnologijom. Ali zašto ne bi istraživali ova pitanja i napravili ih na neki način zanimljiviji? Tako da teoretski, ako postoje vanzemaljci, oni bi nas primijetili sa jako velike udaljenosti. Veće nego što možemo zamisliti. Što nas čini većima nego smo ikada razmišljali. Jeste li znali je kanal koji pruža odgovor na mnoga pitanja na jedan drugačiji način. Pogodan je za sve uzraste i omogućava gledalcima da nauči stvari na zanimljiv način. Imamo pse koji imaju dva par čuljeva, što im ograničava primanje boja na jako mali spektar. Nije crno-bijelo kao što mnogi misli, ali mali spektar. Pitanja i ideje su naravno dobro došle. Uvijek se možete pretplatiti ako želite da vidite više.